Thessalon ko ran ne ni Paul sakwat pani na bung ni chang khati sin chang nei sari tiang siarna kan nei tlang pe misual ralpa ka ule kan outla kan boy pa Jesu Christ arat sal na ding le ama thon hun khati kan ton kho mok nak ding thu a thinlung nokin nau chun boy pa I ni chu arat thleng zawa si anti mi khala mangbangin nau tia kalau dil chubang tu ki atitu in kan ma le lam sim chia nak an rak nei asi lo le thu an sim na ka an tel asi lo le an chakwat sunga an ngan ti tla in ti ding zau manin lobum la hai se zianga ti le ne tabik ral tho nak a thlen hlan le heli tlading mi misual ralpa ara thlen hlana chun boy pa I ni chu ara thleng lo ding misual ralpa chun midang I khojing I an ruwa mi le biak dingi an ruwa mi muwa adaw dal dingi chu Paul I thluna a re to ding pathian biak in sung khala alut dingi tau ta khatin keima hi pathian kasi ati ding nan ching non lo mo si nan hne ni ka umlaya hi thu muwa hi kalau sim the zawmi an si asinan atu a chun ara thleng khri lo ding zianga ti le don tu a chu don tu chu zianga si ti nan thei atik chu akim tika misual ralpa chu alang ding misual ralpa chu athupte in na atun re ro zau sikhal sela adon tu kha mundang I thon lau asi hlana chun alang ding mi chu alang thei ri lo ding tik chu akim tika misual ralpa chu alang ding asinan boypa Jesu athen tika aka sungi sin asuak mi atho in athat dingi atleu mi asun loina kin asiat swading misual ralpa chu setan cha na hu ham thon arading I musak nak mak le khorwa harza apun phun mi bum na ka atwa ding a hlau ding Paul ne na chun a thalau zet mi bum nak phun amang ding chu Paul chu an hlau ral ding zianga ti le rundam nak nga nak ding a ummi thu tak kha an du lawi an chau hlang phone lo churuanga pathianin an hne ni na tuan dinga sual palnak hu ham a thla ke adik lo mi kha an zum chuti chun thu tak zum lavin sual nak lam a khil tu Paul chu siat dal na ka an thleng ding khil che mi nan si boypa I du dot mi ule nauta nan ma ruanga pathian chu kan thang that ring ding zianga ti le tharau cha nak ruanga pathian mi thiang hlimi chanter dinga le thu tak nan zum nak ruanga rundam nak nga dinga pathiani khil mai sabik mi nan si kan boypa Jesu Christ sun loi nak a chau tu sidinga pathian in nan hnen I kan phuan mi thu thang tha mang in alo kau zau chutia si ruanga ule nautla kan thu sim mi in si se nan hnen I kan chakwat mi in si se kan lau zir mi thu tak Paul chu kai hetu la khau zatin digu kan ni indu doti in jang fa ruanga chat lovin ral that nak le a nget mi be sei nak in petu kan boy pa Jesu Christ ama le kan pa pathianin athami kha nan simi atua tla nan to theina dinga ral that nak le tha jang cha nak thon lau khat tel ram se chathiang lim kan sial mi mai thatu za taranga pathian tharin thoso nai pek so ram se Amen.